Maryam, innallaha yubashshiruka annalaki asa, maka huwa min indillah, annallaha yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria, maka nama ni innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalai kiatanna, dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa, Nabi Zakaria, tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kan terima magi anak makundra kundra ini terima barat kita nia boleh nasabar iya onron nya makanya ena sura apa itu makna asuko kutunia tama sudah masuk norena keluar saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah, jadi loni Nabi Zakaria